Iya di parampol ako sa piri batu utama oto dede 11.20 makalapa ada dedo de nota laras jadi malah ketulung kan tak beri sini sekali lagi diinformasikan kepada yang punya kendaraan dede 11.20 dimohon kiranya untuk pindah parkir. Iya, sampai BMPG itu merasa si ulang mali itu memburan apa masih kada kabur atau mempulen lim lumbungan dilitakan apa dan pada saluran itu apa merasa namun lalu inan iya matu rombongan si Mama Erlin jam Makassar mempat lakone ape di gua baik sunun mo sangatan ke batinta upu mo sangabayan mariota kami domai tetong kodan kadapan itu pak ulelean rokkote bambatoran mga rokkote pesulunan kadong kodan lagi gua ta si pasak ke mo batingi
ta silemo tu malemati ipasake toroko inde lama lena lama sakke la torona maro dinding masakke mairi mas solana sama tontomo puang pasakke ti Itu sesuatu. Wah, ini hebat itu diberikan sikap dia. Wah, nanti yang pabalik malalang biasa tepot padole melaki pabale totowan kami katabe lako toron tuparenge katabe ikan lako Bapak Pastor Iwan Stasi siya katabe ikan lako tuma aparenta siya katabe ikan lako di Puapena di Poindoan na nakita minto Solonasa. Ya tete lo mamisa lalu rekera ng batu minggu liling. Malala biasa. Yala torro pangalukan na ulun na Atena. Ini meron ng batu kami ni pelisun na pala di suara rekera. Sepong efek.
Pengamukan ke mana pati sini baik itu. Pengamukan ke mana pati sini sana itu lah. Tentang siaci Bengkarang apa belan dan patemai keluarga apa bayi merasa mau madoko lalu dengan keluarga torola di pangalesan nila lah kita solanasan ya mutu sangat situ sana kepala lembang lihatun mata Allah nempatulah ko kapaan na merasa mo no ko masalialang dawalang letter D sang siturusan na siapa kepala lembang lihat mata Allah mempatulah ko papa ape na merasa mo madok ko daw alang letter D na di kuah katongkonan kamaritin talangan di timang bulololong di rande mau tangkirasoa Lako malabina to paremye. Tabe lako to aparenta. Tabe lako pastor. Sia tabe lako Indo ambe. Sia kita mintu sowanasang. Te rampo tongkon tao tarampo menuku. Ya, rampo kia tongkon te kibetula riate. Yo. Ya kami damai. Ya fokusang susi makasih ya. Yo, ya. Yo, ya teh. Lalang biasa reki randang batu. Randang batu minggu liling. Susi makasih damai. Tambunan mengape kita yang salah. Ya tuh kumala susi kita teh. Malolo na aku teh. Nabayati aku teh kemarana bukulu kana ini tambunan mengape. Labi nala randam batu. Ya. Tabakolan na tambunan teh tetananai masara. Tadi pokada minalo na may balik. Yo, pakolo to. Ya. Sabaya mo kita teh lako kamu to parenge siambe. Dia terus sakkan di damai bukan apa mau kute anak keparitanga midana itu anak keparitanga kumot orang dan batu tatambunan yang ada male damai ya bangsia kita tiro male rek ya bangsia ya moto anak gademmo lamorain nate damai randang batu minggu liling lamurai me na tade ya bayatan nakima kumbongan ten na bulan 5 kumua ko ina ngata talanta de ya talanta de ta ko melo isola to tambuna mangape nakita toran ng batu ya gusto ya motor na biasa na kiano sa ngapapa na ta kubutulen sa pulo motor na nante na may misa pasanan to parenge si ambe indo siya to dadaran ng batu kana mo sa bato may biasa rara to balik kirakas na kanipukada na rara to ran ng batu biasa kita kasusi bilang tangga aku teme usahakan nani na to nakaparitanga biasa mereka makan natan niya tekan deli ini mereka ya jadi ya mapola itu kita laku kita solanasang ikuwa sangajan na ya kamatian nang la ikuwa kure sumanga tatontong to si kamali
Kaya mo ito kupukanan na ito biasa masusah. Yo. Sina mo te, kung may nata ako siya teken na tayo negres din na nakuha mapali itisim na. Yo. Sama ya to kami daya to kimakombongan sa 12 kan pisang palimang orang temo. Lante. Tapi aku tu nireken ku itu kelas. Dahil na bisan tayo teduku, labiti la kapua ketai na melalui aku. Muiku tade mesti na telepon nina. Ya misalnya di kuah kasih anggaran. Muin na di kuah Maririan daya mai te kami solaku tidak lantu kupombena. Nana kanara apa ko ya misalkan di ko kasih anggaran no karena bisa pasanan. Ya. Terus si bang saya demi kaparengesan. Mui anak kata iya ya bisa di pasanan dia nggak kapuya. Yang nggak kapuya. Karena pasanan ya. Oh. Yo dah yang untuk sangat Malaysia lako kita soal nasang kami di Tambunan jika kita tontong bang tu si kamali tamisa nalikwa duka total lo pedan yang kira ya lebih di sara di pokok oh tontong kita itulah si kamali kapupui sara to oh ya bisa non nala yo dari kupsang langsung si betul lako kamu teman-teman puinde upapa lalana ada pide ya siapa ni pite? Ne udah jangan ni jangan surai por mana por apa sorante por ikale to barai to menai sombo poroke kepala lembangnya ya yo ini aku merasa teh tanya matumba muala kita ke mereka nalai siapa kade ya teh tanah ketalulan tak aku bah yo kau ni mama aslan yo aku lambai yo saya udah aku baduka ne dia kah siapa nganu itu? Tulisannya Nelly, lama surah. Anak-anak Beni. Yang nanti aku bilang aku buat, tete dia anak putih. Yo, tahu aku apa notama? Wah, kosan tu nenek nampokku. Yo, kaya midan itu marga minalai. Pengolah apa ini? Dia nukar kami kah? Yang minta laku bah. Ya. Oh, itu situ. Pengolah apa ya? Tuh, Bendi tuh. Yang itu mati ini mana? Ya. Ini Pak. Padahal itu kopi. Tanah mati sama dia. Dia berkata, Tomina. Oh. Pengorikal. Tadi. Kemana? Ini aku pikirkan lagi. Ya. Lama pura manita ada mikomi anu. Ya. Sungguh pura kata rakan. Ini aku pikirkan rakan lagi. Ya, mana kami kenal lagi. Ya. Ya beti di program ya. Lah, apa pilih Indonesia apa mate? Kita salah nasang atau? Ya. Siapa mel kilo deh? Sana yok sini. Siapa pagi nanti? Cilo aku beku di papa apa kau? Bapak Gina? Ya oke. Ya. Luas nanti. Dia pernah ada tuh. Ya. Poperi nanti.
Poling mo natin. Ya. Mo ya kuta mo na kotok ya asaran kamu suruh ke situ betul ko ya. Ya deh parkan itu ni. Kenapa? Anak bibi siapa orang ni? Mau cerita? Mau apa ni? Bukan ni. Ya. Ya. Yudan. Yudan teh. Ya, buat mana? Oh, kenapa? Tadi masih dia pakai itu. Terus, ya. Doin tante, dan itu nina. Ya. Nah. Endopin. Ya. Pira kami itu sinuku. Anak-anak lama pira. 5. Anak ni 5 lako. Dua malako. Telu lah. Ya. Ya dia saya doin tante. Oh iya. Mama Idan. Ya ini. Ini dua kita siamin tu. Ya kan nama saya bikin surat tu. Siapa ini itu? Yo, orang dapat itu kata. Tambunan na. Barkan mamay dan ta. Borano. Hindi kan ni na. Ya, saudara ada tu. Kanina mamay dan na. Ya, kenapa oh? Yo, ya to nete na nina kibalo ko kasusidu kamera ya to na sipakalay. Kung ko yan na tak siap tamarin bangsa Nepalin. Jo ko barukan ni. Ya te kima komongan sa minggu labi 20 juta sang kipake. Jangan tondo. 20 man tu baik kala. Sa minggu to boyo kan. Yo ya betul dari ko ko na susi mo ya to. Kala Bapak tahu kalau mereka tahu sama di gua tutup bikin mereka tahu ini dalo. Iya. Dari ate kalau kau tero kan di parang sawali. Jadi aku dede kau menede kau itu lu lo mebalik ya kayak mati. Kayak tero tero atau berbalik. Ya tero namisa sisi selalu kada dia sawali. Ya tu Athena sisi selalu kada dia rekera na batu. Yo, ini apa ya? Nanti tero. Yo, balik boko. Nara na batu minggu liling. Ya te ulu na misa sisi selalu kada dia sangala. Athena lulako batualu. Tomboy! Tukang bajongan tukang bangai. Iya, apa tu? Lambai siya, itara lambai teta tukang bangai. Nanti tahu. Siya guntur ka. Iya. Mau cici? Ya beli rokok. Tukang batu tukang Rolando Dia tato ka bangai.
Nekama Torini Talang Totanete Tomara Tominae Toparenge Somarike Sumupunukunai Toparenge Somakoi Sumupunukunai Toparenge Rekera Matwe Sumupunukunai Oleh pada Toparenge Rekera Matide la suste la lamba biki la ko di foto batuan na pokona tatu biki ro kalian am teduku latanga dari anak kute usaha ya bawa te jojo na reta sang-sangai masih ko patu kanuna kadena siapa orangnya? Siapa yang pindah deh? Mana ke mana lalai? Siapa yang ratu? Siapa yang sandai? Siapa yang roy? Siapa Yoksi? Siapa Kalarai? Siapa Gina? Siapa Kerapai? Siapa Kasasai? Siapa Rusia? Siapa Pak Alepri? Pengeni. Siapa ni apa? Siapa Aslan? Siapa Maria? Siapa ni Asia? Siapa ni Risa? Siapa mau Mian deh? Siapa mau Rusia? Pengirang deh. Balin tetal baca. Ini pengurus ya. Siapa Rusia? Siapa Gendek? Siapa Pak Endra? Lihat dong ya. Bone yo. Yurnan deh. Foreske. Pogikai. Siapa Karen deh? Siapa Indra? Kamembe. Siapa mau limbong ya? Siapa Guntur deh? Pengawal deh. Pemadamai. Pemadam dia. Pengintan deh. Pengorisan deh. Ni askai. Pengepotai. Pengepen deh. Lembah tumbuhan atu
Halo, boy. Kung api. Kung api. Nanti kasih. Dumaan dito. Bimba, bisa mampir nanti ang siap-siap. Ya, mau ambil. Kaya tere lang ini, para na kote. Nami pupili lang. Nilang apa? Ilang tondo kote. Pabiang pasola pakbebapa. Ya tere lang ini. Nakwasya ni api na kualang pinuko sini talay lagi te ka susale Apa itu? barka susi Kak Ikari. ya te ini nasi di mana ini tadi ini peraduki Oh, bilang na lagi-lagi Katoliki dan nomo dibentuk misa organisasi yang untuk namanya KAKTA Kamisalan Ape Katolik Kampung Penganian. Jadi olah apa kita Solanasang Tamarelang. Iya, pakulilang Amerika teh. Aku dulu 50 sabu. Sekarang kira aku Marelang nanti aku Marelang dulu. Yo, oke, ini ragam kita. oke sekretaris. Yo, Dari sekretaris itu. Kamu lelang. yo, kapeme. La di oki ate. Tar ka por pende dulu. Yo, seria come tu muore te sana ko no si bisami. Apa boleh tu tahu pengurus na tu ibu. Boleh sekretaris. Yo. Sa ya na pada na sarani Katolik na aku dulu minte. Oh. Neros, muite mo na tama Neros, rokonu ko beli 50. Oh. Oke. Ada. Aku dulu 50. Mira kamu. Mira. Paparani 200 sabu. Betalon, apa sulit tama? Nenen. Pemadayang 100. Dapat seluruh ke tama. Pamari mah bayaran itu. Ya. Oh, kusaka-saka. Papa Sasa 200 sabu. Betalon. Dapat seluruh ke tama. Papa Api 200 sabu. Oh, dapat seluruh ke tama. Bang. Kamu. Bang atu maratu 100 sabu. Pentaluk. Api 200 sabu. Pentaluk. Bapakne 50 sabu. 100 nih batu 200, nih AP 200. Pokoknya 50. Begini aja ya teh. 200. Pwede ako kumain may buri, nakakululumi. Pwede ako kuluto kayo. Papa sa amin. Sa kasama doon rin ang lupinan niya, kumpara na sa kanayar kakilaman kung may buri ko tala dampala ko.
kampungannya. Oh. Siapa pa na Pira? Kung manarap ko man imangogi, ito kami sa roko. Sa natulog ka, paano ni Pri? Oh. Apa? Jelasin ka na apa kasabi kikian. Nabuko yan na kami so ang pabasa sa nung kituan na tayo nakalagay ka na apa kasabi. Pati apa tabi pengurus. Sedikit ninyo. Pira na kerti. Sedikit 100 sabu. Aku tadi sana, pira. 200. Ya, 200 sabu pira. Siapa kotor ini tuh, barangnya kotor. Weh, kotor. Ya. Siapa yang kupungan ibu na? Pira be? Oh, 50 sabu. Be kupungan nih. Ayo, kau buat kan adalah. Yo. Waktu pira doya di nomi kita mengalih lang kotor baru koin. Dia perkara itu yang lu. Pengincar 100 sabu. Oh. Pedal lu. Pokoknya apa? Biar kalau ke pokoknya. Di kuala ya kamu. Ada rawar ke pada tot kita yang anak. Tapo mo, yami pole o pasara ta daga oy. Nakalamuda kasi wato sa kaya to. Sabi na po kita masulanasan. Lako to patingi. Sido siambe. Pemerintah setempat. Nalako mintu kita solanasan tu setong kon maaway mata. Ondongan na kanayate pati na te tumemboko mo do. Kukua makute sumanga kan tukani do tongkonan na kilalay tongkonan na sausangala. Yamo tu tongkonan na puan do tombilangi. Yate waluan nalo di sanga tongkonan maleno. Kebetulan kami kambulo. Jadi yate puan do tombilangi. Anak-anak puang galugu. Sola puang tumba ramba. Yate puan do tombilangi. Anak syulu. Tapi yate puan do tombilangi. Na sangaduka tau sausangala. Na kuah puang tumalen na ke kaliba puando lalung kila yate puando tombilangi pentalung kebuane pisa sibali puatan dilangi yamo nanay dadi punga santa nene nandoku yang kampai banua nanay dadi siya nene na punga paluyan tu isa puang tumba atau pung baso do baso pisa sibali punga batau yamo nanay dadi siya do na punga sanalla pisa sibali deposi Yamo na dadi tu puang lai tombilangi sola puang patapa
Puang patapa pole se ke bai ne da lo balik po bai ne tape na dari tau sama pulo. Salah satunya kita salah ne tanga. Dia mau naik dari te tomate kita salah. Dia mau to si tetena si singkada dia sau. Kemudian desa batua lunina. Jadi lo batua lu tongkolan to katapi papatia. Tongkolan to katapi papatalang. Jadi puasong bolingi malesau kewai nilo tongkolan to katapi papatia. Si bali tumba bale na bangun banua lo tongkolan to katapi papatalang. Na dari tawa apa? Da dua muane, da dua baine, da dua sama. Dia mau tu tambah na tumba tambah, harum na tumba harum. Dia mau do na puan do tong bilang itu tumba tambah. Usang bay pada motor, putih semua budak-budak. Naden panjang umur, utamanya tebati batapa inde bali boko dan talung penanian. Bayi budak isi tamu lakolalan, tapi dia kupelana imbai maning kumpa petandang kaleku opendomo. Tola tomatua ne ape pisan to na ndelo inda to na kana kopit to. Pindomo bendan inde ya. Yan nada bunto biasa bang mato. Kusang ambay pada mato, urte semanga buda-buda tua memberkati. Dari perampo tama tengah tama soranasang. Apa dong kami perampo? Tak mau nak terlalu katabe, nak kita soranasang menana. Ya to pura-pura lendu menina lom katabe iki masalah. Ya tu nak kupokada. Lako kupoindora na kupombena sia mintu soranasang lo dibalik. Balik iboko. Jadi nasanga
kini tesi sakalangan na masih rin naman di bentu bagian na to wali kito boko. Jadi kupala ko na kupomena, kupoindona, kuposiluna, siya ko to parengena, siya to maparentana mo may balik boko matuli ko tumbang datu. Na karingan ang pakalena, ang namindirin masyal. Jadi kumbay pa na matutuko pa bunga tamalatangata masuranasan na sulakro may balikiboko ang napengkilalay. Kamu juga saudara-saudaraku tomalan butama mo. O may rasa po kung tuto maadalang na may sende, kaya kulang kampay bang kamu hindi. Dalam kamisaran Ambek Katolik 1.700.000 tanpa potongan. Sitole.